Assalamu алейкум біздің подписчиктер. Муз-ТВ каналының қатталушылары, саламатсыздар бу. Мынтип біз Учкун мал базарына келіп қалдық. Ош мал базары бүгін 27 январь 2019 жыл. Малдардың бағаларын біліп береміз. Бүгін погода күн чайыттай ачык. Жаздың күнүндөй болуп турат. Мына караңыздар айлананы. Ушул 27 000 сом болуп тур мына кылыш. Ушул 120 000 сом экен, 8 асы экен. Жоонат экен. Аздагы жанынан дагы тартып көргөзөм. Мына ушул 8 асы экен. Мына сіздер көріп тұрған ат 70 000 сом екен, 3 асы. Аттың жакшы 3 асы екен. Кайсы жактын аты? Өзгөнүн аты? Өзгөнүн кайсы? Айыл. Шоробашаттын аты екен. Номеріңізді айтып қойсыз бе? 0777 менен 51 83 93 номеріне қайрылыңыздар. 70 000 сом. Қазіргі тартқан ат 5-5-ке жақшы ат деп мақтап атышат. 5-5-тің аты екен. Бұл екі асы аты екен 70 000 сом деп. Қаяқтың аты? Қырғызчек. Оштың аты екен Қырғызчектің 70 000 сом. Бұлаққа чауылау? Чауылбай, бағылған аты екен. Көкіректерін қараңыздар туғандар. Құрты қолы жолпу аты екен. 70 000 сом. Номерің айтып қойсың ғой? 777 менен 003903 номеріне қайрыласыздар. Az arkasının sorusunu tartıp görüyoruz. Şu at 53 000 somla satıldı. Altmış 000 som eken şu at. Жұмысшы ат екен. Сіздер көріп тұрған құнанның бағасы 200 000 сом екен. 110-ға бербедіңіз ба? 110 000 сомға беріліп өттір. Azı şu qara аттың басын сұрайыз. Atты қаншада отасыңар? 70 кам бар. Қаншасы? 3 асы екен, 70 кам бар. Улақа чауылау? Улақа бар, Үйірі Үйірі да бар екен. Сіздер көріп тұрған ат. Номеріңерді айтып қойсаңар ба?
Kayıp. 0755 Hayp tarifindeki. 1995. 50 1995 номерінде қайырласыздар мінеке. Блондин жалдуу ат екен. Қанша келеді екен, а? Кішкене болғанмен. Секірет қой. Düzelt, Hasan düzelt. Ошол жакшы келет, ошо кичине болгондо. Азыр ушунун баасын сурайбыз. Manas. Hani boşlukta gel kapını yapıyor. Nereye gelsen gideceksin. Yok. Ya dedik. Açatak. Жакшы икасы экен. Я баасы канча экен баасы? 70 миң сом экен. Топко жакшы кирет экен. Jangan cakap gini, jangan cakap. Бул ат 3 асы экен, 100 миң сом дейт. Мынакей. Ушул ат 55 миң сом дейт. 4 асы экен. 4 асыдан ашып калган ат экен, 55 миң сом. Ушул ат жана биринчи тартып көргөнүздөй эле 98 миң сомго соода болуп атат. Жакшы ат экен. Бийик ат экен. Жазга 2 асы экен ушул ат. Соода ушул жерде болуп атат, мына топтолгон жерде. 98 миң сомго жана баалады эле, азыр канча болду көрөбүз. Мына атка 100 берип тур азыр. Эрлан. 88'ge алып тур эле, 98 миңге бербей атып кайра 100гө чыгып тур азыр. Соода жа катуу болуп атат, 100гө дагы бербей жатат окшойт. Мына каратты көрүңүздөр. 2 асы жазга 3 асы экен. Алмат. Бул аттын бою бир 73-74 чыккадай деп жатышат. Бийик ат экен. Соода дагы эле кызуу жүрүп жатат. Көрүңүздөр. Уже 100 миңден 103 миң сомго чыкты бул ат. Аттын басы жаа кызыды. Geçenli bulup sözlerge buraya verin. Ova. Verin ya. Баасы кайра 1000 сомго көтөрүлдү, 104 миң сомго кайра чыкты. Кездикте өзө чоң аттардын арасына кирип чыгып кетти. Айдалган лайды жарып чыгып кетти. Көкүрөк күчтүү да, мындан карасаң Бербей атат дагы деле.
105 bin so'mga chiqdi. Ben aytganim yo'q. Ben haftaga ben bir so'm olarak oldu olsa. Ne qilasiz mana? Yo'q, qancha kelib shu yo'lda. Faqat 100 yigirma. Haftaga Haftaga berkesangiz ne? Kaç samada var? Beraqa qo'y bersang, samada. Beraqa qo'y ber. Ermak debe. Ушылады. Erten bu kocaravaya kalsa o. Minin aram gelmeye kalap. Oya bırakla. Аттың басы 88'den başta 115 bin so'mga chiqdi. Bir ağa daha bermedi. Ayağay bazar. Bulat kızı ucurdu bunun attın bazarı. Dağı qanday bo'ladi көре жатабыз. Мына алат алыныптыр 120 bin so'mga. Жазға 4 асы екен. Улағы бар, үйірі бар. 120 bin so'mga алыныптыр. Бұл аттың басы 80 bin so'm екен, 4 асы екен. 4 асы 80 bin so'm. Telefonunu aytып қойыңыз. 78 mine. 0778 09 09 01 01 03. 03 номеріне қайырласыздар. Улақтары бар. Бар да. Үйірі дағы бар. Үйірі. Қаяқтың аты? Өзгөн. Красный маяк. Красный маяктың аты екен. Бұл порода ұқсайды, а? О, кішіне арғандашқан. Арғындашқан. Нен арғыны? Аны білмеймін, кішіне арғандашқанда Россиядан келген ат. Тояқтары башқаша екен да? Шындық арылған сонда. Азын арқын, бірінші тарқан аттың номерін берем. Номерін айтып қойыңыз екен? 79 bin. 0779 77 77 02 02 06. 06 номеріне қайырласыздар. Çalып сұрайсыздар. Bağlaşсаңар болады. Үйірі, улағы бардығы гарантия 100% дейді. Андықтан çalғылады оғандар. Ат алам дегендер. Мына бейінің басы 60 мың сом. Қаншаны туған? Бірді туған бейген 60 мың сом дейді. Мына бейінің басы 70 мың сом болды аткен. Оз бұл, же қысыр бір белгісіз дейді. 70 мың сом. Бүгін базарда малдар, елдер аябай көп түсіп тұр. Көріңіздер туғандар мінеке. Адамдың, малдың көптігі. Ойлары қаншада отасы екен? Bunlardı mı? Мынаны қаншада отасы мынаны? Yelikten kanı bari. Бардығы ба? Барды 50 мыңдан кәмі бар. Боз ба бұлар? Үш өтең. Үш өтең боз. Мына жақын боз екен. Мына жақында туйт екен бір айдың ішінде. 50 мың сомдан кәмі бар. Қаншаны туғандар ең бұл ойлар? Var, bir tuğanlar. Жаш ойлар екен, а? O yaş kunacına. 4 kunacına. 4 қонажын бірді туған ойлар екен. Торпоғы менен қонажын. Қаншада отасы екен? 55'te atar. 55'te otası torpaq men, ha? Torpaq erkek mi? Erkek. Erkek torpaq ekan. Qanchani tuğan o bu? Ekini. Ekini tuğan. 55 bin so'm. Qayaqdın malı? Eşmenik. Eşmeniki. Eşme aylın qonajın ekan. Qancha puli? 90. Российский породадагы уй ekan. 90 bin so'm deydi. 10 litr süt berетін bir günde. Torpaq erkek burgaçı? Burgaçı. Burgaçı torpaq ekan. Российский породадагы 90 bin so'm. 10 litr süt berеді ekan. Uydun bası qancha ekan, ha? Qancha deyapsiz? Ya o bironiki o. Ha, bironiki. Bilbeyt ekan baсын. Şuluy 48.500 so'mga bağlanıp atadi. Torpağım menen.
Yok trak alalım. Şu mal soda oldu. Orta mal, onda öyle katta mal olmaz ama. O bana hacı gelmedi da. Degede konulacaksa bir. İyi azmazlığın için bozdur yok. Daha bozturda konak verirse az. Sadece hoş kula. 47.500 som Ceda oldu. kalmaz. Belirlikli. Koşmayla oyun tut. Volta aşağı sakaldan şey. Kursansın mı? Ne mi benim? 48 oldu. Verin 48 bunu. 48 mi sen kursansın mı? Hiç inen Allah versin. Maldarına ziynet var maldına. Boşuna ait otam. Hiç ne Siz kançada odasıca? Ver bunu bereke. 8 otam. 38 kunacın eken ha? Boz bu? Ya sütü var. Ha. Sütü var eken 38 min som. Ona 100 min som dogu eken 15 litre süt beretken. Torpak erkek mi? Urgaç torpağı menen. 200 min som deydi. 15 litre sütü var. Buna uydu tartı körgözöz. Uydu kançada otasın? 65. 65 mi? Torpak erkek mi? Oo. Torpak erkek eken 65 min som. Kança sütü var? 6 litre var. Süt 6 litre beret eken. Yani torpakların basın suraylı. Ya torpakları kançada odasın? 23. Erkek bir kaç olur? Erkek torpaklar 23 min somdan kemi bar deydi. Jaş torpak izlegenler üçün torpaklar manake. Torpakta kançada odasın? Kançada odasın? 27 min. Erkek bir kaç olur? Erkek 27 min som eken. Bir jaş daha torpak. Ушул сиздер көрүп турган бука 94 миң сомго бааланып атат. $94 миң сом. Мына койлор 5,5 миң сомдон сатылып атат экен. Koşkoru da var, soluğu da var. 5,5 ming somdan. Koylar kançadan da otası eken? 8,5. Var, urgaç mı? 8,5 ming som eken ha bular. Kança tiş bul? 90 lira var. Bularçı bular? Bunlar kozlar onlar. Buası kança bular? Bunlar 7,5 lira. 7,5 mingdan eken, 8,5 eken. Ha bu var. Kami var. Cemcegen de bular ha? Cemcegen koylar eken. Koyup eretken kemi var. Mına koyların basını surayız. Koylar kançadan boldu? Assalamualaikum. Qaysi aka? Misal üçün uşular mına, siz qarmağın. Jalan qo'chqolar 12dan da aytam aka. Jalan qo'chqor bu qanday paroda? Bular o'zimiz qarasin. Mesne ha? Bu, mesne qarasin. Qarasının koylar eken. Qancha ming dediniz? 12dan kam. 12 eken var. Soluqtarçı? Soliq yo'q, jalan qo'chqor. Jalan qo'chqor bu, 12 ming so'mdan kemi var. Qo'chqorlar. Qancha aytisham bular? Qo'z aka, bardoq qo'z. Jalan qo'z ekan. Başam jayin. Ha, quyruqlari da jayında ekan, aka ko'ringizlar. Mana qo'chqorlar 10 ming so'mdan ekan. Qancha tish bular? 2 tishli qo'chqorlar 10 ming so'mdan bo'latıptır. Bugungi bozorda. Qo'chqor qancha ekan? Satılbaymi? Satib oldinglarmi? Qancha? 9400 ga satib olibdi. Buna koylar 6800'den bo'latıptır. Qanchada odasiz qo'ylar da? 13 da. 13 qo'chqor da bor ha? 13 ming so'mdan qo'chqorlar. Qancha tish bor? Qo'z qo'chqor. O'zi qo'chqor. 13 ming so'mdan. Bo'z qo'ylar 7 ming so'mdan ekan. Mehmet, yakta koz aldım dost. 60 son. 60 son. Oldu buna. Ушул экөө 7 миңден 14 миң сом болуптур.
Қоржынды асынып бұл ауа базардан шығып жөнеді уже. Үйді көздей. Ба 8-та бұқа алынып тұр. Dihanı ko'rsatdim men. Uyunda ham buqalar borlar. Бұқалар бар ба? Ha, ko'rsatdim o'zimdan. Номеріңізді айтып қойыңыз ба? Nomeringizni aytib qo'ying. Uyingizga ham bor. 0551 менен 63 33 13 ana 0552 33 98 93 53 екен. 14 Номерге қайырлыңыздар. 14 бұқа бар. Şu қаншадан алынды екен? hozir 14 ta buqa olib keldilar. O yerda 3 tasi qoldi. Mana yerda 5 tasi qoldi. 8 ta buqa qoldi. 8 бұқа қалып тұр, қалғаны сатылып тұр. Қаншадан сатылды мұш теңді бұқалар? 70 теңге сатты. 70-тің айланасы екен да. Андықтан ұшындай бұқа керек болса чалыңыздар азырқы айтылған номерлерге. Мұна әкәнің үйінде ұшындай бұқалар бар, чалыңыздар. 70-тің тегерегінде сатылып атады екен ұшындай бұқалар. 80'lik bu kalsın. Bunlar çoğun buqalar примерно 80 bin somdan bol atады екен. Çoğun baş buqalar. Soda oldatына buqalar. Qanchaga alınat hazır sodan жүрүшүндө көрөсүздөр. Qozul qo'ylar tartaylı. Qozul qo'ylar 10 bin so'mdan kemi var ekan. Bugungi bozorda cho'tta qo'ylarning bası qimmatday sezilib o'tadi. 10 bin so'mdan kemi var ekan. Qozul qo'ylarni qanchadan sotasiz? 92'den aldım. 9200'dan aldınız ha? 9200'dan aldım. Qancha etish bular? Şehrimiz resmi. Jo, siz aytingchi. Buna. 2 tish mi? Ha, 4 tish 9200'dan alınıptır. Çay pul chiqsa satamiz dedi. Qozulu qo'ylar. Qo'zusi жаңы. Urg'achi qo'zilar ha? Urg'achi qo'zilar. Ha. Sarı çok oylar. Cho'ng qo'ylar ekan. 4 tish. Sizler görüp turgan uy 57 bin so'mga alınıp torpog'i menen. Torpog urg'achi ekan. Mal bazarının akılları görüp qo'yingizlar. Mınake toğanlar, bugün Uçqun bazarını sizlerge tartib көргөзүп berdik. Біздің каналға қаттал елек болсаңыз, алдыдағы қызыл подписаться деген басқышты басып, біздің жаңы видеолар менен хабардар болып тұрыңыздар. Жаңы видеолар менен ардайым хабардар болып тұрыңыздар туғандар. Біз сіздерге жалаң реалды бағаларды тартып көргөзөбүз. Ар түрдүү базардың бағалары, турмуш тиричилигине керектүү бағалар, продукты питания, мал базар, машина базар, недвижимость, кыймылсыз мүлктөрдүн бағаларын бардығын тартабыз. Жарнамалар болса бизге кайрылыңыздар. 550 91 31 30 номерине WhatsApp аркылуу жазсаңыздар, жооп беребиз. Сиздер менен Муз ТВ каналы болду. Ар дайым биз менен болуңуздар. Сак саламатта калыңыздар туугандар. Туугандар, бир нерсени унутупмун. Азыр жазга мал пресстер адамдарга керек болот. Пресстин бааларында бир сыра көргөзөлү. Пресстин баалары 150 сомдон болот экен, самандагы чөптүн пресси дагы 150 сомдон экен. Бардыгы. Bir 150 сом кеми бар деп атышат.